Мына туугандар бул жерде 2 тай бар экен, 2 тай. Эркекпи? Erkek. Экөө тең эркек экен. Жаштары кандай болуп калат? Россиядан geldi oğlum. Бул дагы бар. 3 баш. Россиядан келиптир. Могу дагы 3 тең Россиядан келдиби? О. 3 тең Россиядан келиптир. Баалары канчадан болуп атат? Айтыңызчы. 160 milyon. 160 миңден. Денсаулыктары жакшы. Жақсы. Бул кандай порода болуп калат ошондо? Орловский, Мынакей. Кочкор тумчук экен го биринчиси. Орловский дейт. Мына. Чекчет го. Номер калтырып койгула. Алам дегендер болсо. 058 07 05 44. 07 05 44, Ошол номерге кайрылсаңыздар 3 баш бар экен. Доставкалар болот, Мына доставкалар болот, туугандар. Чекчеген тайлар экен, Россиядан келди. Орловский дейт. Анда эмесе кеттик. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 12 июль 2025 жыл. Чүй облусу жылкы базарынан силерге бир аз болсо дагы жылкыларды көргөзүп берели болгон. Бул ат канча экен? Кимдики бул? 220 сиздикиби? Жашы кандай? 2 ас. 2 асы 220 дейт. Үйүрү улагы барбы? Номер калтырып коесуңбу? Беби. Кечиресиздер туугандар. Мен эркек экен дептим, бе экен. Кысырбы бул? Кысыр бе экен. Баасын канча дедиң? 220. 220 дейт. Бе. Ушундай бе издегендер болсо көрүңүздөр. Номер калтырбайсыңбы? 0990 91. 91 75. 75 55. 55. Могу айгыр чатак салып атат. Кайсыл жактыкы бул? Чүйдүкү. Бул. Чүйдүкү экен, бе экен достор. Туугандар. Мен айгыр экен деп ойлоптум. Бе экен туугандар. Бул жакта машиналар бар, чоң машиналар. Мал жүктөгөн. Видеого лайк басып, каналды колдоп көрүңүздөр. Муакта айгыр бар экен. Айгырлар турат. Эси көрүнбөйт. Могу королордо байталлар бу аттар турат, азыр көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Семиз тайлар. Союш, Союш кунандар. Мынакей. Тойлорго, жакшылыктарга сойгонго мынакей. Бааларын айтып кой. 90, ортоңуз 95, 85. 90. Бул ортоңуз канча? 95. 95. Бул 80. 85. Мына. Үйдө да бар. Үйдө да бар. Мынакей. Мынакей. Мындай күндөрү бейлер буларбы? Булар да бар экен. Жайттын бейлери экен. 150, 250 Чыгат, Мына достор, туугандар, мындай күндөрү дагы керек болуп калаткан болсо, сиздер үчүн оңой. Бишкекте? Бишкекте экен. Сиз Бишкекте экен. Номериңизди калтырыңыз биринчи. 0707 33 26 42. Любой убакыт чалып берсин. Керек болсо чалсаңыздар болот. Момундайлар да бар, чоң. Мунун баасы канча булар? 125. Беби? Бе. Канчанын тууган бул? Бирди тууган бе. Булчу? 3 асы. Баасычы? Баасы деген 135. 135. Жанак номерге чалсаңыздар болот. Муну сойса да болот окшойт, Союшка экен, мына семиз экен. 250 бул 150 берет. Бул 250 берет. Бул 250 берет экен, көрүнүп турат. Семиз экен, 150. 1,5, Бул. Мына чалыңыздар туугандар. Семиз жылкылар боюнча ушул жигитке кайрылсаңыздар болот. Сиз Бишкекте, макул. Бишкекте турат экен. Туугандар. Кана тартып коебуз да байке. Кандайсыз байке? Эркекби? Эркек тай. Баасы канча болот? 60 milyon. 60 миң. Мына. Калтырашка? 1 жаш. 1 жаш. Мынакей. 60 миң сом сурап атат. Коюп бересиз, түшүрүп бересиз. Арзан тай. Базар соода кылдыбы? Жок, Бол элек, Шы деген тамгазы бар экен. Айтыңыз номериңизди. Мына 60 миң. 990 990 59 59 61 61 59, Эркек тай экен. Болду. 60 миң. Могу? Мына Мокорадан баштайбыз, достор. Булар жаштары кандай? Кунандар. Эркектерби? Төртөө тең. Баалары канча болуп атат, байке? Балам 90'dan берем. 90'dan бересиз. Курука. Сүйлөшөбүз дагы. Доставкадан кылып бересиз. Номерди калтырыңыз. 0700 255 220 255 220. Мына 4 баш эркек. Кунандары. Мына доставкалар болот экен. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Буларды
Qana ko'rsataychi, bular ne beye? Beye, semiz beyeler. Bu ketdi be. Mana ki. Qanchaga ketdi şu semiz beye? 110 ga ketibdir mana. Jiplerdi baylab atat. 120'ga vermeyin. Bunu Artırınca. sarını 120 ga mı? 120 ga berбей жатасыз. Qanchaga beresiz ana? İşine koşsa verir. İçine koşsa beret eкен. 120'dan. Narxlari çoңдору 120 eкен. Bir dağı var. Numarayı kaltırayız. Qarası, hazır. Tuğanlar mınaki semiz izlegenlerge mınдай kısır beyler. O 120 dediniz mi? 120'dan sıra atar. 120'dan surap atat baykem. Mınaki qancha baş var bu жерде? 4. 4 tava kaldı. 4 av kalıptı. Bular keteyin dep kaldı. Birөө ketти. Nomerdi kaltırыңыз эми. 220. 0220 22. 22 96 97. 96 97. Үйde de var. Qaysi rayonda? Frunze Safkozda eken. Tuğanlar çalsanızlar. He. Semiz beyler var eken. Mo çağır beye da 120 o? 120. Buna. Suravata. Şürüp beret. Oldu. Çala verirseniz bolat. Bunlar cevapya karma. Mo kulunduğu beyler kimdiki eken Bayke? Qanday? Sizdiki? Bağlar qanday? Şular. 125 ming so'mdan 150 ming so'mga cheyin qulundu beyler. Erkek qulunu var eken içinde. Beyler qanchani tuğan Bayke bunda yaşları? 3-cü tut, 4-cü tut. Çüydün ele beyleri mi? Çüydün ele beyler eken. Nomer kaltırasınız mı? Online. Mında ele satasız mı? Aytыңыз nomer. 0708 21 16 16. Bular sağağına bolo. Yok. Sağağına emas. Sağağına emas kıskası. Sağağına emas. Boldu. Mınaki qulundu eken bro. Mınaki dağı var eken bu yakta. Kinodagıdayla at eken mi o? Yak kimdiki? Beysi yok eken. Teyaqa ketib qoldik shu. Qisqasi mana shunday soqulqa kele alsangizlar bolat do'stlar. Jilqi bozorda ko'rgazib berib atamiz tuğanlar. Bunday yerlarda bor ekan. Rossiyadan kelgan o'xshaydi. Bu kimniki? Assalomu alaykum. Sizniki? Ekmek. Qandaysiz? Qanchadan bular? Rugo 135'ten. Kuruk 135'ten. Rossiyadan kelganmi? Rossiyadan kelgan. Ha, Qunajindar. Jalan bulazdılar. Bular bu qadar qanchalik? Jaqa chiqanmi? Kaçkan boz. Bo'z. Mana 3 ay. 4 ay boz. 3 ay 4 ay bo'z ekan do'stlar. Rossiyadan kelib cho'ng-cho'ng ekan. Qanday parodalar? Galıştın, Shvits, Galstin, nele? Sementalmi? Simental var. Semental deydi. Üçü aralaş. Çöv argın ekan. Qana nomeringizni qoldirib qo'ying. Balkim alam deganlar bo'lsa onlayn. Bekar reklama aytыңыз. 77 mene. 0777 meni. 36. 36 96. 96 69. 69. Qaysi? 70. Ha. 700 menen. 700 menen oshka ekan ushul nomerde. Mana Shvits deganni ko'rsatib qo'yingchi tuğanlar. Qaysi adresda bo'lasiz? Mana. Soquluqda bo'lat ekan, do'stlar. Kurukdagi bunday da sotaverasiz. Kurukdagi bunday da sotaverar ekan. Ba'zini yaqinroq qilib bir aytib qo'yasiz mi? Bu bunda Şu jakınını aytıp koydum. Jakınını aytıp koydunuz. Tanda alganlarga razne qimmatroq bo'lib qoladi. muhatrak oldu. Mana aka, uqdingizlar. Qancha baş? Nar jagını ötüp Ha, qancha baş? 15 baş. 15 baş bor ekan, do'stlar. Mana. Negizi uylarda tartib kirgizdik elek, mo jilqilar bilan qo'shib ko'rgazib qo'ydik. Endi balkim shundaylarni izlab yurganlar bo'lsa, biz sebepkor bo'lib qolsak, yaxshi. Do'stlar, o'zi sotuvchi ekan. Rossiyadan kelgandek. Jilqilar mana shunday bo'ldi endi. Tuğanlar. Tay var ekan. Tay qancha ekan tay? 60 ming deydi. Sizniki? Ha, ejeniki ekan 60 ming deydi. Erkek tay. Assalomu alaykum. To'g'ri tay. Otasi Angilchan. Opasi Qaravoyir. Bu to'g'ri toza mana buyursa. Yüz. To'g'ri tayning bahası 110 ming. So'rab otamiz. Buna 2 yaş. 2 yaş. Enesidan çek. Bas Qaravoyir. Bu qo'li toza. 100 ming so'rab otamiz. Buna bu diyon tay. Diyon. Bunu 115 so'rab otamiz. 150 ga yaqin bo'ldi.
Urgaçtay. Atası Angilcan. Öte Mıhtı-tay, Urgaç. Bir yığılan degende kızıkkanlar olsa taza, törüktü ak. Törüktün ağı var. Жақшытай. Мына будион. Будион. Танчак. Angilcan. Öte Mıhtı-tay. Kızıkkanlar olsa 550 04 46 05 telefonları var, hayırlınızlar.